ha attention TV so mo bibia akwa ede eba so and some ayekoso e we Ghana memo ha say any social any media so and e dey so mo attention TV so I am catch us entertainment kwane yo about the politics about the social issues lifestyle e dey na ebe so mo attention TV so and don't say ya person unya videos in the first time on subscribe here we will share me our YouTuber subscribe me notification bell no uye so a obetimi comment no like na masan so share e dia mama yes also our Facebook as attention Tvgh Tvgh just follow notification bell no sa no comment no like no masan so share e dia mama entra enko ensem ni mu ye na ye Ghana memo ha say ana e kame koye say Suame empeswa so obi a yenka ne so ye MP edema wo no youth for wo ho che se mobunum eni brain so papa ne car land cruiser crowd koye no went na ntine ma police car ana wo kwatene mu ni pay eye SH0CK Mensah Bonsu na ye ne nim se ba ne Suame ye kam ye koye se amafo wo te Suame edi sun edi ko se Mensah Bonsu wo se e kam ye koye se kwan a wo te so na kwan a da ne da wo fa so no atopabuo ka kwan na esanso akoye ewudie kwan esanso akoye se ekabo kwan ebide se wotomade wo ho na se wan faro bakran kata so na kazi betwe man futuro ana ya ese nyama na obi kra ba enya na comment wonto ene se obi so wonyem na wo de ne ye de ne ko hospital ama na ko wo a ebedu ho no na onu akasa no wasa anyim ba kwa ka vise atukobo no edoso ebusia okopie mu wo ho a na ode na no die eto na manfo anima ekamia kwa ese mebu no ho no amfa no yie kra wo start ye emrasembia na enso ani na so ene omo yes ha de bewie ni te se ebusia yankasa no se wo ho na wo assemblyman na wo MP wonye adwuma ma wa ebusia Suame for experience ni mayensu bi wate na omo yes ha experience we na ewie na ekamia kwa ese Mensah Bonsu ebu se microphone se media ma bro odi machines akosisi so a wa show mo bi se eni enanensa anase na mienu ho no obeye kwan no ede amano ama Suame peswa so odi se bebre ana tudwa yenko de ekuti no embassy massive for na block from macro junction to anamanye ngwataro no mo ball okwan mu no o block kwan ni nyina main road from KJT to Kumasi no o block no o mo ball I'm saying Akufo Addo failing main road ya block no mo ball no
Ebusia Osei Mensah Bonsu and Yakuti and Anudi at the Ebaya, what the Eman in Peswa saw a Suame. I teach you any Mebuno walk a home. Aha, and a native Jimmy. Yes, that's it.